Kastalatibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Urnusem ti biyag mo, ket di ka mang perdi iti biyag ti sabali a tao. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Oh, anya nga ilyang? Napan ka ije balay ni Kumarim Amarain? Kunada ngay patpatarimaan da je balay na. Saan mo? Ha? Saan nga rod apod no nga iparenovate na je balay da? Saan, Maray? Siyak amis mo tinapan. Kagap-gapok lang ije balay da. Kahit? Ay na, Maray. Sa anak anagbayag ije balay da. Pimanaw kadagos. Abay ngay. Kagat isbo ti pusa. Ha? Agkaywara ti pusa kas kadaaso ije balay da. Aya. Ay na. Kasla masaysay up ko. Ay nawon, Maray. Mapan ka ngamin ije balay da tapno mamati ka. Saanan? Nambarak ko maamapan ijay. Day tamag ti kunak. Ay na, Maray. Nalaing-laeng agpasikat day di ako, Maray ta. Correct. Nalaing-laeng asumao. Correct. Para magkunampay ah. Isungan yaman nga ibagana. Oh, jakon patpat yan apulo. Hoy, Ponsyano. Anya ti araramidam? Nakatugaw. Apay. Pimanawak dito balay itay alas 6. Anya ti oras itan? Alas 10. Adda ka pala dito balay? Okay, sika. Agasam ti kinapaot ti panakichismis mo ngay, Mike. Saan kami pa'y anangan kadagiti anak mo, biring? Ha? Anya kumangay ti ilutok. Kat saan kamat anapan nagtrabaho? Na, pinagsardeng da kami nga ron iti pagararamidan mi abalay. Tawang kwartada. Dinagbiro ka kumay ti sa balay? Kaskari na nga ron, Mike. No kasta? Matay tayon iti bisin. Apay, awan kwartam dita. Awan. Huh. Oh, kita am daytoy bulsa ti duster ko. Awan apulos ti linaon na. Oh, Anya datay gemaw. tuyo. Ha? Inutang ko di tatirsena. Ay, kayong kailuton, Awanan ti paglutuan. Naibos ti linaon ti LPJ. Ay, unay matan. Pati bagas, naibos. Isungarod ako na amatay tayon iti bisin. Ay, una yan ti kastoy abiyag. Kastala ti biyag abakay. Awan nga ron ti trabaho. Tanarigat mati agbiro. Anya kastala ti biyag. Agtrabaho ka, tapno saan tayong agbisin? Agtinulong tang agtrabaho. Tapno saan tayong agbisin. Kasta ti rumbang ngay bagam. Oh, Maring. Addan je order mo apabanglo. Sige, umunag ka nga rodan. Ina, napuno manan daytoy bagko iti lakok, sika. Agtugaw ka pa'y Ay na, talaga nga agtugawa. Tada ibagakin ka. Anya man ang daytan? Ay na, tirtirjenda ka dagiti kaarubam. Anya man ang tibagbagada? Ay na. Pudnumat ngamin. Agat isbuti pusa daytoy balayo. Issue man daytan? Ay, saan abale? Taadalakok nga air freshener. Kabaalan na nga ikatanda ito'y... Madi nga angot dito'y balayo. Kayat mo lang ti makalako. Ay na, alaan mo ito'y cherry flavor. Buy one, take one. Alaan mo, hulugan. No, apay mo't nga minakasapulan pa ang makadanon daytamot Naamuan ti amin at taon Pudnumat ngamin. Isu nga usaram dito'y air freshener, tapno saan da nga uyawan dito'y balayo. Hay, jakla ko mapinapaunagan dito'y balay ni Mari Ilyang. Subramat dayjay. Amin ang makita na, iwaras na kadagiti kaarnuba na. Nag-shower ka man tan lakay. Namapay abangon ka abangon. Diyak nga ron makaturog bakit? Anya ayat ti pampanunutam. Awan ti pampanunutek. Diyay madi nga angot. No apay asa anak nga makaturog. Ha? Angot yan niya. Isbuti pusa. Idi pa'y ama ang angot ko. Di matla maikatan. Aguray ka.
Inakalaan tay spray nga inutang ko kani bakla. Epektive mat lang day tabakot. Atoy, padasan taman nga i-spray. Ni. Saan mong ipatunong kanya ka? Unay ka matan. Tapno nga rod awanan ti maangot mo anabangsit. Sapay ko mga rod ta makaturog akaw. Mapana ko nagtrabaho bakot. Nakaluto akong lakay. Mangan ka pa'y Saan nun? Ijay ton kantain. Sapay special tik day to'y linutok. Lining tanga itlog. Special team day ta? Umay kakit din. Itimplaan ka pa iti kapin. Kayat mo ti barako a kape? Saan nun? Awan ganas ko amangan. Aguray ka man. At dan samot nga minan babaem iso kastakan. Oh, babae sa sawam. Dandani din na kayat akaiday ti rabi eh. Oray no nagdigo sa. Ita, di mo manan kayat akanan ti linuto. Awan nga rod ganas ko amangan dito'y balay. Apay nga rod nga awan ganas mo. Gapo kanyak. Ibaga man langan. Awan ganas ko, tajay maang-angot ko nga isbuti pusa. Nagsakit ti agong ko. Ni, andapay aya. Aguray ka, tamapan ko manan alaan tay air freshener. Ay, saanan bakit? Nay, apay nga eh. Awan matlata. Naangot lata. Napigpig sa jay madi nga angot ngam jay ibagbagam nga air freshener. Anya? Madi talaga ti angot dito'y balay bakit? Oy, nasaya ta nakita ka dito palingke. Ay na, umayak agala itila ko. Tanaibos jay air freshener ko. Ay, adu talaga tinababangsit ti babalay na itapanawan. Mabalin ti agreklamo. Agreklamo ka? Anya ti reklamo? Jay ginatang ko kun ka Wait lang. Ginatang? Oops, correction. Inutang ko na. Go. Ireklamo, jay inutang ko nga air freshener. Ha? Ay, si kaman taylaan ti agreklamo? Kat nung nagadot ti gimatang kanyak? Saan mo tang maikat jay madi nga angot ti balay? As in? One. Namin ano akon ang nag-spray. Nung adalat tama di nga angot na. Pulos adina ikatan? Pulos nga rod. Isupay kiti na sana makaturturog nila kay ko. Ay, sus! Di na pa yun kaya't timangan ni balay ni. Huh? Ay, delikado no kasta, maring. Isubli ko na. Ay na? Cherot ka mat? No return, no exchange. Sayang mo't ano, Jack mausar. Aguray ka? Mangalak iti produkto para iti dahit aparikot mo. Ha? Sa bali manan a produkto? I-deliver ko ije balayo inton bigat. Anya nga dayta? Hulugan manan. Adaken kaan o i-cash mo? Hulugan manan. Ang sigurado dayto yan. 101% nga epektibo. Nagpantakamutan ang nakapanunot. Ha? Ay na, kastuyak si ka. No pagkwartaan, kasla akla computer. May sala ang aklik mo. Ay, adan sungbat na adagos. Lakay, apay, awan planom, bumangon dita. Kit, itay pa mata nakaringak. Ay na, bumangon ka ditan Nagpampanuno to ang rod. Anya ti pampanunutam? Pampanunutag, no sa day no ti pagtrabaho ak. Nagado dita, ano kayat mo? Ay, skill ti kayat ko. Awan ti skill mo. Adamo ta. Aglansa, agragaday, agmartilyaw. Saan kat nga skill dagitan? Dagitalaan. Agkiwar iti darat, agbunag iti darat. Day talaan. Nagadun dagiti bagak. Ay kat bumangon ka nga ditan Tamapan ka agbirok iti trabaho. Di naman dagdagan. Ay na, punsyano aya. Matay tayon iti bisain. Awanan ti kanan tayaw. No saan ka nga agaliptak, awanan ti mapasamak kada tayaw.
Ay na, itay ka pa yung inururay. Ay na, na-traffic kak ngamin si ka. Anyang ilagita awit mo. Para ken ka amin dagitoy. Solusyon iti problema. Day tamap? Daytoy pay brush kan sabon. Na, kunak man no. Suro ka no kasano amaikat deta madi nga angot. Babaan ka dagitoy a produkto. Anya? Malaw may ka, rugyantan. Ay sus, aglinis tamot gayam. Oh, apay? Ipalubos mo aya, maperdi ti relasyon yung agasawa? Gapula ang iti angot ti isbuti pusa? So nga umay kan, aglinis ta. Ay na, ay! Nagsakitan ti sikat ko ang naglinis, dito'y balayo. Ay! Mabainak una yun kan ka. Ay! Rumbang laang Isu nga ikash mo, dagito inalak a pinaglinis ta. Uray bay amon, di banog ko. Manungay mo't dagita. Daytoy map, 5 gasot. Ha? Nagninamot daytan amap? Oy. Magic daytoy maring. Ikatan na dagiti angot. Kan malas iti unag tibalay. In map away nan. Kan daytoy ngay brush kan sabon? 1.5 lat ta aminan. Ha? Ay, diyay ngay banog ko ang nagkuskos dito'y dataryo. Kinirkirak amin adi mangan ano. Ay, kurang pa'y aje 1.5 abayad mo. Ay, sabagay. Nabanglon daytoy balay mi. Nalinis na nakitaan. Ha? At naman nandiyan pusa? Ay nadiwalay siyo. Taapay! Inakman pang uran deta atarakan mo. Ay, sanong aramidan! Tarakan mi dayta! Ay na, kasanumat ngamin. Perwisyo da iti biyagyo. Apay ama sapol nga ilak mo day tari daw bakit? Tapno saan basta-basta ti sumrek. Agpigad ka, sakbaya sumrek ka. Taapay? Naglinisak nga rod dito'y balay. Awanan jay madi ama ang angot ko Talaga Ingkar-karigatak ti naglinis. Tapno saan nakasinaan. Nangal-alam ti kasta panunot mo bakit? Wan gayam bakit? Nakaluto kan? Saan pa'y nga rod? Kaya't kunti mangan dito'y balay ita bakit? Nabanuga ka naglinis. Sikan ati agluto. Sige bakit? Siya kun ti agluto. Pare, Sige, mayat paray. mayat tata nagkita ta. Papanam? Ay, inak man nagbirok iti trabaho. Apay, nalpasan di aramidan yung abalay di tabalasew. Ay, pasardeng da. Tawan pa ko no pundo da. Anya? Kaano pa yung pasardeng da? Hindi pa na panalawas Sumawan trabaho kita paray. Husto-husto pare. Agbirbiro kak iti karpenteraw. Ay, kitsya ko na. Anya ti paaramid mo. Jay balay may. Iparenovate ko man. Ay, siya kon paray. Makaamukan nga mangayab iti kadwam pare. Uy, makamuha ko. Ay, kano nga irugay? Mabalinan nga erugiyo inton bigat. Ay, sige. Agayabak iti kadwak paray. Kuna na amapan agbirog iti trabaho na. Ang aging gayta. Awan pa'y laang. Ay namaray, amangan mo't no adda na birukan nan. Ay, sapay kumaamare. Tanay, talaga nga awanan ti kwartame. Agbirbiro kak nga rod iti pagutangan, maray. Uray siyak mo. Ay, maray, kitaan day ta sumungan. Ay, sus. Agsingir manin dayta. Sigurado. Ay, no. Hoy, bayadan yun dagiti utang iyo apabanglo. Lipstick, kan pulbos. Ay, kwa, pasak pa'y laang ha. Ay, Ha? uray siyak ngat Ay. Saan ang mabalin ti pas? Ay, namin adun aday tapas, pas. Ay, agbayad kayon. Awan nga rod kwartamay. Agbirbiro kami iti pagutangan. Eh, amangan no adam mo. Ay, ada Asino? Ibagang mitin ni Maring. Ni Mari Mareng. Diyan na bangsit ti balay na. Oops, excuse me. Saan itan? In kayo umutang ijay balayda, tapno mapanak na kanyo, tidakal ang nagbaliwan ti balayda.
Bakit? Oh, adak dito kusina. Bakit? Adang trabaho. Sa dinaw, Tarimaan ni balay da kumari maring. ipataray maandan. Wen, bakit? Di na ko nungungtan. Kaya hindi na kadakadalan tadang trabaho. Kaya hindi mo matan per dyan ni Mari Mareng. Tanay, ang trabaho akadakwada. Kat numapanak ko maumutang iti kwarta kan kuana. Ay na, kaya no nagsasayat na gidya at tao. Nagsisingput da. San akas kan ka nalaing ka mang pirde. Kaya hindi ito man tilaglagi pa mapagsasao bakit? Ornosem tibiyag mo. Kaya't di ka mang pirde itibiyag ti sabali at tao. Wala kay. Laglagi po kunday ta. Kat si kamat. Masapol nga agbalin ka a responsable nga ama kun asawa. No awan ti trabaho, agbiro kalata. Taado mo ti mabalin a pagtrabahuan. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan tayo. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Urnusem ti biyag mo. Ket di ka mang pirdi iti biyag ti sabali a tao. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.